This is Sparta! Na penale sam ne išla. Ali on je bio zvijezda jajca. I on mene napadne da mi se mnogo sreće konzirina. Izvuka penale u vlada. I pogodio penale u još u vlada. Kakav je u ruci? Dobar? To je Sveti Đorđe, a? This is Sparta! S kim igrate prvi meč? Protiv Olimpije. Prvi meč? Da, prvi. U koliko sati? Prvi meč 11. Dajmo nešto.
Danas se tašno igrati u 2.21. I onda odmah u 2.25 šta je ovo? U 10. Odmah igrate posle te, igrate odmah sa Zvezda, sa Retivom. To je druga. S negom sredom. Red Team Spartak. Spartak Zagreb. Ili u osmica. U 10 kažete tamo. No, sa Redom. Dobar dan svima, meni je stvarno izuzetno zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim ispred Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda. I ovaj tradicionalni turnir je nešto koje nas veže jedna
da preprolazite na more vidjeti. Ne, imaju sad još jedno. Prva postava, jasno? Druga postava, volu hakom, i još jedan ko bude ostao sa njim, isto tako. Kreća je sve njegove, ide još ide, Šmege se ide vezan tu. Igor, Matej, Filip, Aleksa, Čere, te kao jako. I ovdje idemo, Pajke nazad, dobro? Igore napred, i ti krenite to nazad, jasno? Dovoljeno? Puno klizanja, puno podavanja, jasno? Niste šok očarani, šok pas, šut. Čim dođete ovde, bliže, šut na gol. Vistoš, ješ meni, ješ šta ide, idemo u bitak. Jasno? Dogovoreno to? Nemoj da vidim da neko njihov ima pak i da vi dođete do njega i treba ga šutiti. Niko šuta ne spaka. Asistent, kako se kaže? Ivo Daković. Jasno je asistent. Kako se kaže asistent? Zamjenik kapitena. Ajde, malo si. Malo proprišeno, jasno, ja govorim to kad ide. Prva, druga, treća, jasno? Dovoljeno?
Recover!
Super, bravo! Ajde!
se potukli? Ne, sljedeći meč me su Zvezda. Bili 9-0. Naši je. Dva puta smo pobedili i sve. A vi ste 3 puta pobedili. Mi smo tako pobedili. Ne znam, mi imamo 6 bodova. Od mogućih. Imamo 6 od mogućih. 36. Da. Šteta Brani nije bio tu da što ne slušao. Stiviš, a dobro nije to bilo, ovo je stivio. Jedna čokoladica, nemoj žuriti nigde. Kako je bila dobra priča? A dobra priča bila, da. Sad treba da iznese ovi da su padakni da bi bar jaj da se ređe tuci. Pa sve šta je ovo. Da se spasu malo kako se ovo.
studirala koja piše za tu sem rekli ono. Majke, sam te razlija. Čekaj, samo polako, čekaj polako, nešto ne govorim. Evo ti ovo, ajde. Evo ti ovo, ovdje. I ovo, sve ću izvaditi, ovo pa se koncentrirati, ne znam ti slaži. Sve ću izvaditi na ljubu. Čarap isto skini, važi. Ti mokri čarap? Ne znam. Jel osjetiš? No, skinut ću. Pa imaš ovdje pa da. Skinut ću. Otkušu u oboju. Šta je sad? Si umoran? Obudnička stavlja. This is Sparta!